General Secretary Kakasi Students Union Usamla Donald V. Thaba ulaong bakala day kapor baka sorkar kan kendang bet napang ya kibriyo kibasa hatem yo molong. Usamla Donald V. Thaba habakran shikilat patay kubor hane ko janmit singi balang ulaong bakala day kapor baka sorkar kan pen ino ya kibor ban ken kun khatdu shu yaki handai ban kendang no bet napang. Ulapan kan mau baka jingya keren ban pen kan ria ya kibriyo basa hatem yo molong. Kala sedang nadu usnam syajar kanai spak kanai pun rio bat araja khat pra hak bakala donru kajingya kan at bat kajingya brio handai hadu menta ka sorkar kampat weng ulaong baka sorkar nadu usnam araja khat pra kala kular bakan weng no mardor yaki handai ka basngolingo kalong bahadu menta ka sorkar kampat lak ban weng shushu ulaong bala dapet yaki basyong di madan bat yaki we ki para khasi kasuk bha ban weng yaki handai yaki basa atem yo molong kasyukut tang hakamiet jingya keren. Kalau gay ke ba songlungo mat ke bamla pediang namar ba kini ke isu jong kita gi karmotor ke basa apa thamio molong kalaya ndu senam kandai spa kandai pendriu mat dengi pai kertiang din kendiat in syamba ha kitu senam ndu 95 fi di sorkar ke long mengin weng singin weng ndre hadu mentar ki pat weng hadu mentar ke palap weng kami ke kan an arsin ho kandai pendriu wala ya briu bat ndu arajar kapra hakabawat ya ki kulung kena aru ini karmotor ki mapsu ki bom bitien bat gila kam trai ya ketiga jakaru baka sorkar kala ay kata ka assurance ndu arajar kapra ba kan weng no mardor yaki ne ke maskulung ngo kolong ba sorkar dum ta kamla ban weng beli ke sorkar kolong soft hadu kan ni namara dengi pet ya ki basyong madan lani kiwi ki para khasi bedaya sup bahaban kendang yaki de glasna ki dukan ne ban tempra ban penjot tenre ke belungo olong ba ya ka motor syukut baik tang hage jinga keren kami bat kumta ter ke jinga kendu ki meeting sendring padi i kata ka action hadu mentaru lade ke por ba sorkar ke di ban penino ya kata ka bor jong sorkar kumba ke juli iki we gini kar motor benam ken khaddu ndrei man kendang baik napang iki kumba ala keren mentan ban meng sisien ba ka frai ke jinga ipor kalakut dan kam su banyak ipor ndrei tadi ya sorkar bahkan weng no mardor nomor bola daya i ang tu kamut sasisin kan semi yang gejengnya kan ang tu pedeng kitrai di trai muluk begitu di poi ai motor ada ke sorkar ke kwa ban penengkam begini ng political issue kadi berweng no mardor ki nomor kata di gejeng kwa jeng ki pajba bubun balang borok ini ke peni ba ni ba kini ki poi ai sisni ndeng motor kiwi kili abet kumbagi ki kun khadu jong ka sorkar jela jong ka Meghalaya ti ngesngau ba ke sorkar bor-bor kadi benlong baik pro indigenous bagan yarap di kita muluk ombah kan ai special treatment ya kini ki poiwir